Mwiriwe, tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho urugamba rukomeje kubera isibaniro mama 23 ihangana na Wazalendo. Wazalendo yigize akarakajyahe nayivuga yuko itagomba gukomeza kudebeka mu gihe ngo ubutaka bwo buri kwigarurirwa no bita abanyamahanga abanyarwanda. Nyamara kandi ntibemere ko abakongomani bahanira uburenganzira bwabo. Wazalendo yakaniye yakamejeje iti olingate mu byange cyangwa se mu byemere hasi hejuru turarwana imbimbiko byange bikunde turaza gukora ibishoboka zose maze aka gace utwo duce ibyo bice murimo byose tubyisubize mu byange cyangwa se mu byemere. Nyuma y'urugamba rumaze iminsi rubira muri Masisi, igice kigana epfo uturutse Katoyi werekeza indani muri Rubaya-Centre ndetse no mu kirombe cya Rubaya. Amakuru aremeza yuko ubu noneho urugamba rwerekeje muri Nyabiondo. Niko bikomeje kuvuga kuri les sociaux, nubwo ndaje nkubwire uko byagenze hari byinshi bigishidikanwa kuri no rugamba rwo muri Nyabiondo. Abazalendo baturutse wajya ngo bari bateye munsi y'ubutaka, ndabikubwira. Ku rundi ruhande Rubaya M23 yahaye uburinzi agace ka Rubaya bitewe n'uburyo bakubise Wazalendo uwayirukanyije bageje milimetero hafi 35 kibabi, niho bamwe bari abandi bari kuyisubira inyuma ku buryo budasanzwe. Nyamara ngo mutegereje gato mugiye kubona inkuba, mugiye kubona imyasaguze igiye kubera mu gace ka Kivu y'amajyaruguru. Uwo mubona yitwa Lieutenant General Mbanza Mwirambwe, ni chef d'état major wa FARDC yiviriye Kinshasa muri état major maze aza indani Kisangani Bangoka. Amaze iminsi agabwa ibitero. Ndagusobanura ibya kino gitero uko byagenze rata, hari ibyavuzwe nabi yo ndakubwira uko byagenze kuri kino gitero cy'Bangoka, uraza gutungurwa nawe. Ariko Mbanza Mwirambwe aje Kisangani ku mpamvu eshatu z'ingenzi nzikubwire nako ndazikubwira mu kanya. Hanyuma mu kandi kanya rero turagaruka kuri ibi ngibi. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imaze iminsi ibiri mbikubwira yuko bagiye gukora amasezerano noneho yakasa mutwe. Ubufatanye twe tumaze iminsi tubona hagati ya FDNB na FARDC ntabwo bwari bwagakoze umurimo w'agatangaza, ngo ubu niho bagiye gukora igikorwa kiremereye. Niho ababavuze bagiye kuvugira rimwe, none bagavugira icyarimwe bakavuga byanyabyo. Hari igikorwa babonye, inkuba za FDNB inkuba za FARDC bagiye guhuza imigambi. Uwo mugabo mubona yitwa Maître Guy Kabombo Mudiamvita, mu gihe umugore mubona yitwa Nijimbere. Ni abayobozi ba ministeri z'ingabo mu bihugu bibiri, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasezerano n'ikaramu z'ubururu bashyizeho umukono, ndaje mbikubwire. Hanyuma aba mubona ni inkorokoro z'ingabo z'u Rwanda na PNC batanze umutekano usesuye Ikeboderi-Gado muri Mozambique, ndetse batuma amwe mu makampani y'abanyaburayi n'abanyamerika nka ExxonMobil ndetse na Total Energy batangira ibikorwa zabo aho ngaho muri Mozambique. Ubu rero amakuru ari kwemeza iki? Amakuru aravuga yuko European Union cyangwa se ibihugu z'i Burayi bisa naho byihakanye bigatera uw'inyuma ingabo z'u Rwanda, bavuga yuko ngo zitigeze zibasaba zitanga ubusabe ku bijyanye no kuba bahabwa indi nkunga. Ngo none inkunga yarangiye. Aya magambo yanditswe na kinyamakuru bamba ni ibikorwa bikomeye cyane. European Union burya we baba bicaye bari gupanga, bari no kubara ibyo bagomba gukorera abandi. Iki cyo nucyumva nawe uraza kuvuga uti bagabo barahamya, bakora ibikorwa biremereye cyane babiteguye nta kibatungura, turabimenya. Hanyuma ibyo sibyo gusa turaza kugarukaho, ahubwo nandi makuru yose reka tumikaze ngo tuyajyemo kamwe ku kandi kuri kuvugwa muri kano karere. Byose uko byakabaye nta na kimwe dusize inyuma. Ngewe ndumuhungu wa Kamanzi nk'ibisanzwe mu bana buri munsi w'u Rwanda. Reka ngwikaze ngo tugende ku musozo. Ikaze kandi nanone kuri mwese. Nyemerera duhere kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba,
haravugwa ABCD, haravugwa guhangana ndetse bamwe bakagejura abandi bakajyepfo hasi hejuru tiku peko nibyo biri kuvugwa. Mere Nyabiondo ni urugamba ruremereye cyane muri Masisi rwashyizwe ku nkuta za X z'abantu batandukanye barimo n'abanyamakuru bo muri Congo bagaragaza uburyo Nyabiondo ho muri Masisi urugamba rukomeje guhindura isura. Bati kuri uyu wa gatatu tariki 27 Gicurasi ingabo za Wazalendo zatunguye ingabo za M23 mu birindiro byazo muri Nyabiondo-Centre. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, ingabo za M23 ziri mu kajagari kandi abaturage barimo guhunga berekeza muri Masisi-Centre. Nyabiondo na gace gaherereye neza mu gice kigana ruguru ari kugana iburengerazuba bwa Masisi-Centre. Na gace kari strategique cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivuze yuko ari agace kihariye, ari agace k'umwihariko cyane mu gihe intambara ibirimo kuba cyangwa se ugafite afite igikorwa kiremereye yakora kuri Masisi-Centre. Ubundi yafate nk'umuryango winjira indani muri Masisi-Centre ututse mu gice kigana ruguru. Nyabiondo yagwaniwemo bwa mbere na 23 hamya Wazalendo na FARDC batikura babambura ku karere maze barakigarurira. Icyo gihe batanze isomo riremereye kuri FARDC birangira Nyabiondo bayitakaje byuzuye. Nyabiondo iba mu maboko ya 23 kuva bayambura FARDC. Ntago ibitero byo kwambura 23 Nyabiondo ari ubwa mbere bibaye kuko no minsi ishize byigeze kuba byaturukaga mu gice cya Walikale bigana mu gice cyegereye Nyabiondo, ibindi gaturuka Rushebere biza mu gice cya Nyabiondo, ariko byose M23 kijya yihagararaho yirwanaho igahagarika izo bitero za FARDC na Wazalendo bikarangira ako gace M23 komeje kugagararamo. Kuri ubu rero amakuru aremeza ko FARDC ndetse na Wazalendo basa nkaho bazamutse nk'ubwatsi bushibutse aho babwahiye cyangwa se babutemye. Abasirikari ba FARDC na Wazalendo nyuma yo kubona ko intambara muri Masisi-Centre mu gice kiganepfo basa naho icyo bari bizi ateke bari guhita babona byako kanya bahise babyura indi axe y'intambara muri Nyabiondo. Nyabiondo amakuru aremeza yuko hari ibikoresho bya gisirikare bidasanzwe bya Wazalendo zahagurukijwe na FARDC. Abasirikari binjira muri centre ya Nyabiondo baturutse mu nzira ebyiri. Urugamba rwavuze kuva tariki 26 Gicurasi ukwezi nyine kwa gatanu birumvikana ni Gicurasi kugeza tariki 27 mu masaha y'igitondo. Urugamba rwahuje abanyembaraga FARDC ndetse na 23. Gusa ariko nubwo ubona babitangaje abangaba ntago byari byemezwa na 23 ngo bavuge ko ari ikibazo kiri muri Masisi Nyabiondo nkuko mutundi duce bagiye bemeza ko ari imirwano yabereyeyo. Bamwe bati ishobora kuba ari imikino mu bitekerezo yo kujisha Rwanda kugira ngo bumve neza niba ari gukubitirwa mu gice cyegereye Rubaya akandi gace naho bari gukora ibidasanzwe bikomeye. Gusa ya namashusho yashyizwe hanze bivuga ko yafatiwe muri Nyabiondo, gusa namashusho atagenzuwe neza ku buryo wakemeza 100% ko ari ayo muri Nyabiondo-Centre nkuko Abazalendo ubwabo n'abashyikiye babisibanura bavuga ko ayo mashusho mubona ku ruhande rw'iburyo yafatiwe Nyabiondo-Centre. Abaturage bari gucabirana bari kwirukanka abandi bari kubwira FARDC na Wazalendo ngo mukomeze mpaka mogere Goma, bari kwivugira ngo muri Nyabiondo. Hanyuma kurundi ruhande ariko nanone hari ubundi butumwa bwatanzwe bugira buti Abazalendo binjiye mu mujyi wa Nyabiondo kuri ya gatatu tariki 27 Gicurasi mbere ya saa 6 nko mu birometero 20 gusa uvuye mu kigo cya Masisi. Nyuma y'imirwano ikomeye abahanganye n'ingabo za M23 bashinja ko ingabo z'u Rwanda abaturage barimo guhunga mu mpande zose. Uko ibintu bimeze saa 4:44 za mu gitondo nuko ako gace kafashwe. Abo ngo n'abaturage baturuka muri cyerekezo cya Nyabiondo. Murabona ko aya mashusho ajya kumenya nka yandi kuko kose kugaragaramo abanyeshuri bafite informe z'imikara n'imyeru ariko bari guhunga, abaturage bafite utwabo birukanka bagaragariza cyane ko ako gace amahoro atarimo, nta mutekano urimo wuzuye, abantu bari guhunga Nyabiondo bitewe n'urugamba ruremereye rwahashowe na Wazalendo. Kandi Wazalendo ikabarangije kugafata agace kabarangije kukigarurira kwirukanamo M23. Niki ibyo byabisobanuye mu gihe byaba ari izanyazo agace kigaruriwe koko na Wazalendo. Mu gihe aka gace kaba kigaruriwe na Wazalendo byanyabyo 100% nkuko amakuru avyemeza. Mwivuze ko 23 bayihongoye ikijigo nkuko yikura ikijigo mu gihe yabitongeye kugarukana imbaraga zidasanzwe. Oya amanya kuri naya ngaya Masisi-Centre iri hagati y'imisozi
ariko inzira zigera muri Masisi-Centre zituruka mu byerekezo bitandukanye, harimo n'icyerekezo gikomeye cyane cyo muri Nyabiondo. Abatuye Nyabiondo ari ikiraro kinini kikikijwe n'ivyuma. Murabizi neza ko mu masaha ya saa yine hagaragaye umuvundo w'abaturage benshi bari kwirukanka nk'uko amakuru avyemeza. Niba Wazalendo ikoze retake kongera kwisubiza Nyabiondo, alo Masisi, Wazalendo, FARDC, M23 barabatangiye gutunga imitutu y'imbunda. Uzi icyo bisaba? M23 gukora igitero cyabo operation Tikura ituruka nani muri Masisi kugira ngo baze bakukumbe Wazalendo, FARDC basubize inyuma Nyabiondo bongere bayifate. Kutayifata kwa M23 Rushebere, Showa ndetse n'igice kigana indani muri Masisi-Centre n'agace kagana muri Kibati dushaka gite tugwa moko ya FARDC na Wazalendo. Ibyo ntabwo byafata umwanya munini kuko na ahantu habugufi cyane abazi imiterere yako karere. Niyo mpamvu benshi bemeza yuko irometero itageze kuri 30 burya biba ari bike cyane ku musirikare w'u Rwanda. Niyo mpamvu agomba gukoresha imbaraga za rutura, imbaraga nyinshi cyane mu guhangana n'icyo gitero. Aho twavugaga muri Masisi mu gice cya Nyabiondo. Gusa ariko urugamba rwo ntabwo ruvugwa muri Masisi Nyabiondo gusa, ahubwo urugamba runavugwa nanone muri Masisi mu gice kigana muri Rubaya. Ubwo ni igice cya Rubaya aho M23 ikomeje guhangana n'itsinda rya Wazalendo naho ryisize insenda, bakavuga yuko Rubaya vatombe, Rubaya igomba kuba mu maboko ya Wazalendo nguko byagenda kose. Ariko byahindutse, Wazalendo barimo kwirukatswa amanyakuri nayo. Kwa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 imirwano ihuza AFC-M23 n'ihuriro rihuza FARDC n'imitwe bafatanya irimo Wazalendo ariko na FDLR yabaye bituma M23 ibatikura mu duce twinshi, ndetse ngo utwo duce twinshi isa nitwigaruriye imaze gutanga icyo twakita isomo ry'amateka, isomo rya gisirikari ku barwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC. Imidugudu myinshi n'uturere twinshi muri Kivu y'Amajyaruguru byagenzuwe na M23. Na M23 nimo kugenzura uduce twinshi kuva ku munsi w'ejo, aho bagiye bigarura imidugudu barasa, bamaje kurasa abitwa Abazalendo babasubije inyuma. Ungu imidugudu myinshi akaba ari bo bayirimo bayigenzura. Bari muri Gasenyi, Bukinanyana, bakaba bari muri Runigi, Nk'uko, Bushiha, Bukumbiriri, bakaba bari muri Karunga, Miruta, Nyakigano, Kavuta, Musheberi, ngariko n'agace ka Kanyaru. Abazalendo bakaba bakoreyemo igitero gikomeye, ariko bakaza kuzibirwa na M23 mututu w'imbunda kocokoco piku biri kuvugira nako karere za Nyiramubande mu misozi. Abaturage bihisha mu nzu zabo bafite ubwoba. Izo nibyo byombi yakomeje kumvikana ku mirongo y'imbere, ndetse 23 gashimangiye cyane ko nayo yagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yirwaneho, ikoreshe imbaraga zose ifite kujya ko gace byange bikunde barebe ko atakavanwamo M23 barusha imbaraga n'igitugu. Gusa ariko imirwano ikomeje milimetero birenga 36 uvuye mu mujyi wa Rubaya, mu gihe intwaro za leta y'ubumwe zasizwe ku birindiro bimwe na bimwe inyuma y'imirwano. We ni leta nyine ya FARDC, leta ya Congo, aho bimwe mu bikoresho byabo bya Towit na M23 nyuma gutakazwa na FARDC na M23 babitaye gise byigarurirwa na M23 ibice M23 yakoreyemo igitero cy'imbaraga. Gusa ariko ntagarangwa muri Masisi gusa avuga imirwano isa gutyo, ahubwo muri Masisi ubwo uva mu gice cya Rubaya agace kagana muri Kanyaru niko nari maze kukubwira mu kanya gato gashize ko M23 na FARDC barwaniyeyo. Ikimakuru cyitwa Twatete Dutsidi cyagize kiti imirwano yakomeje cyane ku gica munsi cyo kwa kabiri tariki 23 Gicurasi mu gace ka Kanyaru gaherereye mu kilometero kimwe gusa uvuye mu mujyi wa Rubaya ucurwamo amabuye y'agaciro mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyeshyamba M23 zatangiye igitero cyo kwisubiraho zishaka kwirukana FARDC ishyikiwe n'abafatanyabikorwa babo barimo Wazalendo. Nyuma amasaha make izi ngabo zifasha ku gace ka Kanyaru. Amakuru atangazwa ikintu cy'amakuru avuga ko inyeshyamba zikomeje gushyigikirwa kuva muri Rubaya zagabye igitero ku birindiro za guverinoma ku gicamunsi, imbunda zikomeye kandi nizoroheje zumvikanye muri ako gace. Umwe mu baturage wavuganye n'abanyamakuru mu hafi ya Rubaya yagize ati intambara yari hafi cyane muri Rubaya, kuva kuwa Poro kugeza Kanyaru twumvise ibisasu n'amasasu menshi. Abaturage bihishe mu mazu yabo, abandi bahungiye mu midugudu ifatwa nk'aho itekanye.
nk'uko amakuru amwe abivuga ingabo z'abayoboke zisanzwe zerekeza i Rubaya ziturutse mu majyepfo cyane cyane ahantu hazwi cyane nko ku Baporo hafatwa nk'imwe mu nzira nini cyane yinjiza muri uyu mujyi wa Kanyaru mujyi wa Rubaya fatwa nk'umujyi ucukuzwamo y'agaciro ariko bahanganye n'inyeshyamba bahatiwe gusubira inyuma berekeza ikibabi nko milimetero 15 mu majyepfo ya Rubaya bakubitiwe muri Kanyaru Abazalendo baramanuka tikitake pako bagera muri Rubaya ndavuga ibyanditswe n'icyo kinyamakuru nkuko namakuru nanone yandi ingeze masa gitondo yambwiye yuko abarwanyi ba Wazalendo bari muri Kanyaru bagiye kibabi. Undi muntu watanze amakuru yagize ati twabonye abarwanyi benshi ba Wazalendo basubira inyuma berekeza ku ruhande rwa kibabi nyuma y'igitero cyo kwisubiza ako gace bya M23 ibintu biracyarurujije cyane. Imidugudu ikikije ako gace ubwo burimo gukwirakwira mu baturage b'abasivili imiryango myinshi itakingiye kuva muri ako gace itinya ko imirwano ikomeza gukaza umurego ibera hafi ya Rubaya ikigo cy'ubuzima y'agaciro gihora gihanganye n'impande z'u Rwanda ari nabwo bwo abenshi bafite cyangwa se bishoboka cyane ko batakaza ibice byinshi mu gihe bari kwitakaza abaturage bamwe bakasiga ubuzima birumvikana ayo mpamvu abaturage bavuga ati katwigendera. Hanyuma muri Warikare nayo ibintu ntabwo bimeze neza imidugudu ya Ihula Katobo na Mukohwa mwiri groupement ya Kisimba muri territoire ya Masisi ho muri Kivu Amajyaruguru ubu haragenzurwa na AFC 23 kuva ku masaha y'ijoro tariki 23 Gicurasi nyuma y'imirwano ikomeye yahuje FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ba Wazalendo bahangana na 23 byaje kurangira imidugudu bari barambuye 23 bongeye kwivanwamo zako kanya. Mbega Wazalendo yarakoresheje imbaraga ziremereye cyane ivuga yuko itazigera yongera kuva muri ivyo bice ariko bayihushe nk'abahuha itabi umwotsi w'itabi bahita bayivana muri iyo midugudu yari imaze iminsi yigaruriye bayambuye 23 birangiriye imidugudu isemako ya ASM 23 ubu nibo bari kugenzura n'ibari kuvugira iryumye muri iyi mwigi cyangwa se muri izi centre nuvuga ngo ni mu duce twa Ihula Katobo na Mukowa ahantu habereye urugamba kurusha handi ngo habereye igitero kidasanzwe offensive attack ni mu gace ka Katobo ni naho hari hagoye cyane hagoye 23 dore kama imirwano yaho yabereye amasaha 3 n'igice mu gihe handi imirwano yabaga hagati y'isa n'igice n'amasaha 2 ahangaha byabanje byagorana gusa 23 baje ari benshi bafite ibikoresho byo kubutaka byinshi ariko mu mirwano yabo banakoreshemo ngo drone za kamikaze zageze kwita mu birindiro za FARDC ari nabyo byabirukanyije bakajya bava mu birindiro zabo birukanka bavuze bati M23 zanye imbaraga zidasanzwe zihariye ku mirongo y'imbere ku rugamba birangiriza position bagiye bazivamo M23 itizijabura izifata ivuga iti nundi munsi nimuzashake gucokoza intare nizicokozwa intare yo muzimenyereye zirabakubita zirabatikura undi munsi muzabigerageza ntago bizabagwa amahoro. Iki ni igikorwa gihambaye M23 yakoze ndetse inishimira kuba cyagenze neza muri iki cyerekezo cya Warikare uturutse mu gice kigana kuri Masisi aho imirwano nyizina yabereye izo localité eshatu bagita bazigarurira byako kanya Wazalendo na FARDC bakarimba urwo babonye bagasubira inyuma kibuno mamaguru muvuga ibyo muvuga ngo mukora ibyo mukora ariko mwitega umuriro inkuba zigiye gukubita muri Kongo. FARDC mu burakari bwinshi ifitiye M23 ubwo burakari buraterwa cyane n'igitero nyamukuru cyabereye Kisangani ibangoka ku kibuga cy'indege bangoka kamwe mu gace k'ingenzi cyane kaberamo uburyo bw'imitegurire yo gukoresha indege zijya pilote za Sechkane kagabwe igitero na M23 nk'integuza yuko igiye M23 igiye gutangira gukora ibikorwa biremereye byo kubakubitira areba inzega kandi igabaha isomo rya gisirikare ku buryo budasanzwe mu buryo bw'imbaraga. Hanyuma amakuru akaba akomeza kuvuga ko hari uburyo bukomeye cyane bw'imirwano nyirizina yabaye cyangwa se imirwano nyirizina yagaragaye mu gice cya Bangoka burya ngo yatsandigiza drone zagabaga igitero humvikanywa amasasu menshi bamwe natekereza ko M23 twereje drone ebyiri gusa yaroreje drone nyinshi zimwe zangije aka gace ku rwego rudasanzwe kugeza ku rwego babuze ayo bacira nayo bamira. Uyu mugabo yitwa Lieutenant General Jure Mbanza Mwilambwe yasesekaye Bangoka
Igitego kiba cy'indege cya Bangoka Kisangani, umuyobozi w'ingabo za FARDC Lieutenant General Sharambwe yijeje guverineri w'intara ya Chopo kuri wa kabiri ko ingamba zikomeye zafashwe zo kurinda ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka giherutse guterwa n'ibisasu bya misile. Buretse igihe ibitero byagabwaga kuri kino kibuga cy'indege, nakubwiye ko bahise bazana indege yuzuye ibikoresho by'uburinzi bw'ikirere, birimo nanone indi system ya D4 yongeye kuzanwa mu gihe yari hari bivuga ko yangirijwe za antenne ndetse n'uburyo gukusanya amakuru yemeza ko bazanye ubundi burinzi bw'ikirere rero bwo kurinda izi drone kuyazagira ku musaruke zagira icyo zigeraho, ari uburinzi bwo kurinda Bangoka. Hari abasikari benshi, hari uburinzi bwinshi kuri inshongo ku buryo nta kibazo kizongera kuba kuri Bangoka. Nk'uko bigarukaho rero mbere yuko uyu mubonano na guverineri uba Lieutenant General Sharambwe yabanje gusura aka gace ndetse n'imitungo y'ingenzi yangijwe ku cyumweru gishize tariki 24 Gicurasi mu buryo bwa cya gitero. Uribuke ko bari babaginze kuvuga yuko ibitero byose bya drone byazibiwe, ariko byageze nyuma FARDC yemeza yuko koko hari igitero gikomeye cyabaye ku kibuga cy'indege, kandi ko kuri iki kibuga hari ibintu byangirijwe ku buryo budasanzwe. Ibyangirijwe rero nibyo Lieutenant General Sharambwe nka chef d'état major w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje kwihera ijisho ngo arebe neza, arebe uburemere bw'iki gitero cyabagabweho uburyo cyari kibi cyane. Uyu ni Jire ahagaze ku kibuga nyirizina mbere ko yinjira mu nama na guverineri w'intara ya Chopo. Mu muhuro wabo cyangwa se muri inama nyirizina, Sharambwe yagaragaje neza yuko hakwiriye kuba igikorwa kiremereye cyo kugenzura ndetse no guhana bihanangiriza. Umuyobozi mukuru wa FARDC yashimangiye ko iperereza ririmo gukorwa kugira ngo amenyekane abakorana n'abanzi b'amahoro, kuko ngo ntabwo byumvikana uburyo M23 yari kwikoresha cyangwa se gukoresha ubushobozi bwayo ngo igitero Kisangani gifite uburemere bungana kuriya, ndetse banatega umugambi ngo kwihorera cyane ku buryo budasanzwe. Eno byo benshi baravuga bati twabonye ibitero twabonye byinshi mu gihe gishize, ariko nitwe twakabonye ibishobora kubaho mu minsi ya vuba, aho FARDC yatanga ibitero bya nyabyo byo kwirwanaho ibitandukanye cyane n'imaze iminsi y'ukubwabwa kuri 23. Nivyo M23 imaze iminsi hanganye n'ibitero bitoroshye byo ku butaka yego no mu kirere, ariko ntabwo yari full operation. Byari ibitero bisa nkaho ari byabindi kubita wigize inyuma, ariko utari kumwe n'imbaraga zawe zose. Kuko urebye kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba abasikari barwana benshi ni Wazalendo nabo bashinja ko ari FDLR. Ntago FARDC benshi bari muri imirwano, kuko FARDC baturutse muri warikare nta bataye ebyiri zirimo zikurwanira muri ibice byose bya Masisi, niko amakuru yemeza. Baramutse rero bakoze igitero kiri full escale full operation, byabiye kuba ikibazo gikomeye cyane kuri 23 mu nguni nyinshi, kandi cyaba cy'igitero cy'umujinya, aho FARDC yaba irimo kugaragaza neza ko irakariye bikomeye M23, bikaba byatera icyago gikaze cyangwa se uburyo bukomeye bwo guhangana. Ibyo abantu benshi babona yuko ari ikibazo nyirizina kivumbutse. Hanyuma rero ku rundi ruhande, nubwo bari gutegura ibikorwa byo kuhangana, ntago bari bonyine. Abarundi bati turi kumwe batama namwe batama kazi, niko babitari abakenyezi baturuka muri leta ya Kongo mu giseke cya FARDC. Ubu turi kumwe turafatanije turabatabara nk'abitabara. Nizo amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yo guhagarara muri Uvira mu rwego rwo gusuzuma umutekano muri Asirazuba bwa Kongo, Minisitiri w'Intebe wungirije wa Kongo akaba na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze mu gisirikari Maître Guy Kabombo Mudiamvita yakomeje urugendo rwe rwa diplomasi i Bujumbura. Mu Burundi, aho yakiriwe kuri wa kabiri tariki 23 Gicurasi 2026 na mugenzi we w'u Burundi Marie Chantal Nijimbere, umuhango waranzwe n'icyubahiro cya gisirikare. Ubwo Maître Guy Kabombo Mudiamvita yakirwaga akakirwa mu byo gw'icyubahiro bwa gisirikare nyine nk'umuyobozi mukuru mu ngabo, yakiriwe neza i Bujumbura, anakirwa na Marie Chantal Nijimbere. Aba bayobozi bombi bakoze inama mu muhezo yibanze ku mutekano w'umupaka, ibibazo by'umutekano mu karere no gushimangira ubufatanye bwa gisirikari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Inama z'inzobere zatumye bishoboka gusuzuma imikoranire hagati ya Kinshasa na Bujumbura, cyane cyane hibandwa ku kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ingabo yasinywe ku 6 Werurwe 2023, ubwo uwitwa Tshisekedi Tshilombo yasurwaga na Evariste Ndayishimiye muri Repubulika ya Kongo i Kinshasa.
Kuri inshuro rero n'ubundi bongeye kunoganya cyangwa se kunoza iby'amasezerano, bemeza imikoranire hagati y'ibihugu zombi, bakomeza gushimangira ufatanya hagati ya FARDC na FDNB. Iyi nama ijyanye n'uburyo bwo guhuza umubano w'ingamba n'amateka byifuzwa n'abakuru b'ibihugu Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye. Ibihugu bibiri bituranye bisangiye ubutaka n'imipaka y'ibiyaga, rumvikana ko bagomba gukomeza guhuza nk'imbaraga mu kurinda umutekano. Mu ijambo rye Guy Kabamo Mudiamvita yashimiye inkunga y'u Burundi idahwema gushyigikira ibikorwa byo guturisha uburasirazuba bwa Kongo, anashima abasirikare b'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo. Yanashimangiye ko ari ngombwa kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu zombi. N'amasezerano abayemeye ku ruhando mpuzamahanga, uzayumva hagati y'u Rwanda na Centrafrica tumira ingabo z'u Rwanda kujya kubafasha guhangana na CPC Coalition pour le Changement mu gihugu cya Centrafrica. Uzabumva hagati y'u Rwanda na Mozambique, uzayumva hagati y'ibihugu za OTAN, amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi mu gutabarana burya abayemewe. Niyo mpamvu mwumva nta gihugu na kimwe cyamagana Burundi kuba muri Kongo mu bihugu by'ibikomerezwa, nubwo ariko abakongomani b'abanyamurenge ndetse n'u Rwanda na AMAKURU bashinja ingabo z'u Burundi gukora ibyaha by'intambara ku butaka bwa Kongo. Ariko kuko batumiwe na leta biba bigoye cyane ko bashinja ibyaha ku ruhando mpuzamahanga, kuko ntibariyo mu buryo butazwi, bariyo mu buryo buzwi. Niyo mpamvu aya masezerano avuga ko ari ngombwa gukomeza kuyashyiraho umukono ndetse no kuyanoganya hagati y'impande ebyiri. Ku ruhande rwe Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi yasabye ko habaho gushimangira ufatanya hagati y'ibihugu zombi kugira ngo hakemurwe ibibazo by'umutekano bihuriweho bibangamira uturere two ku mipaka no gushimangira umubano w'amateka hagati y'ibihugu zombi. Urumvikana ko ubu none tugiye kubona ufatanye busesuye n'ubwo n'undi bwasanzwe buhari hagati y'ibihugu zombi. Gusa ariko mu ruhande rumwe bikavuga ko bishobora kuba biteye inkeke binajyanye n'imigambi y'ibihugu zombi ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ngo ari Burundi byagiye byumvikana kenshi avuga yuko nyabayazana cyangwa se bayazana umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari nta wundi ari u Rwanda, kandi u Rwanda rukwiriye guhagarika muri izo bikorwa. Amakuru ava ku Rwanda akavuga yuko ruzi ko u Burundi na Kongo muri korana na FDLR, abanzi b'u Rwanda abase bakoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994, iyo Rwanda avuga ko rutashobora kwihanganira. Mu mpera z'ibiganiro impande zombi zemeye raporo y'akazi y'impuguke ishyirwaho umukono w'itangazo rya nyuma rihuriweho ryemeza imifatanyirize y'ibihugu zombi. Uwo munsi kandi waranzwe n'uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe wungirije wa Kongo ku basirikari ba Kongo bakomeretse ku rugamba ndetse barwariye mu bitaro i Bujumbura, aho yagejeje ubutumwa bwo kubashyigikira mu izina ry'umugaba w'ingabo w'ikirenga z'igihugu cya Kongo ndetse n'umugaba w'ingabo zihariye nyine cyembaza mu Lambwe kuri izi ngabo zakomerekeye ku rugamba. Ni ubutumwa bw'ihumure ndetse no gukira vuba. Amakuru akanemeza yuko abasirikari barwariye mu bitaro bahawe n'agashimwe k'amadolari hagati y'120 n'130 kuri buri musirikari wese urwariye mu bitaro. Amakuru yakanavuga yuko amaherezo yagiye ku cyicaro gikuru cy'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari kugira ngo aganire n'umunyamabanga nshingwabikorwa Dr Mubita Rwabelwa ku bijyanye n'imyiteguro y'inama itaha y'umuryango nyuma ya Kinshasa, uburyo iyi nama izaba imeze. Ivyo reka tuse nkabivuyeho tuze kuri iki gihe. European Union yahakanye u Rwanda ku bya gisirikare ngo nta busabe bakiriye bw'u Rwanda. Ni iminsi yari ishize bavuga yuko European Union ishobora kudazatera inkunga ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, Cabo Delgado, ntabwo bifite aho bihuriye n'aya matati yo mu burasirazuba bwa Kongo, na cyane cyane ko igihugu cya Mozambique cyari cyungukiye cyane cyane umutekano w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se umutekano w'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique mu kurwanya ibyihe bya Al-Shabaab. Gusa ariko bijyanye n'ibintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo z'u Rwanda bibuza uwari wese ukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorana n'ingabo z'u Rwanda. Byavuze ko European Union igiye gutekereza uburyo bwo kudakomeza gutera inkunga ingabo z'u Rwanda. Nyamara andi makuru yavuze yuko Mozambique n'u Rwanda byo byiyemeje gukorana. Dore ibiri gutangazwa rero iki makuru cyo mu Burayi cyanditse inkuru igaragaza ayo makuru. Ni ikinyamakuru cyitwa Club of Mozambique kanditse iyi nkuru, cyagize kiti diplomasi y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi yatangaje kuwa gatanu ko nta busabe bwemewe bwabonye bwo gutanga inkunga y'amafaranga ku bashinzwe umutekano b'u Rwanda muri Cabo Delgado. Gahunda yabo iriho irarangira muri ku kwezi kwa Gicurasi. Bakomeza bagira bati amasezerano ariko ubu ashingiye ku kigo cy'amahoro cy'i Burayi azarangira muri Gicurasi 2026. Umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ntabwo wakiriye ubusabe bwemewe bwo gusaba ubufasha bw'inyongera
buturutse ku bayobozi b'u Rwanda nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'Uburayi abibwira kino kinyamakuru cyangwa se nk'uko kino kinyamakuru cyo Club Mozambique cyabigarutseho gisa naho kivuga yuko ngo nta busabe ibihugu by'Uburayi byakiriye. Igisubizo cyatanzwe nyuma y'iminsi 3 u Rwanda rutangaje ko ruzakomeza kuba muri Cabo Delgado mu kurwanya iterabwoba mu gihe rwanengaga ko ubusabe bubiri bwasabwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bwo gutanga inkunga y'amafaranga bwakiriwe butiteguye, aho inkunga ubu iri kwishyurwa na Mozambique ubwayo, kuko ibihugu by'Uburayi byasaga naho bititeguye gutanga renfort, gutanga umusada, gutanga iyo nkunga kugira ngo u Rwanda rukomeze kuba muri Mozambique. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemera uruhare runini rw'u Rwanda ariko muri bikorwa bigamije kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi uvuga ko kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri butumwa bwa gisirikare byahawe agaciro n'abayobozi ba Mozambique nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Lusa, avuga yuko ibikorwa byagiye bitanga umusaruro mu bihe byashize, ariko akinda kuvuga ku bijyanye n'inkunga ikomeza. Ikibazo kiri mu kibazo ngo kwerezo ry'inkunga y'amafaranga isanzwe iteganijwe muri Gicurasi nyuma y'uko miliyoni 40 z'amayero zatanzwe n'umuryango w'Uburayi mu gikorwa u Rwanda rumaze imyaka 5 ruyoboye Cabo Delgado rushyigikira ingabo za Mozambique mu kurwanya imitwe y'iterabwoba ikora muri ako karere, gifite zimwe mu cyangwa se gitanga umusaruro cyane cyane ku bikorwa byo gucukura gaze karikimano yaranije muri Afrika, kandi ikaba yaragaragayemo kurwanya inyeshyamba nyinshi. Ni ikorwa ryatangiye mu mwaka wa 2017 byo kurwanya kara karere. Rero u Rwanda rwageze rutanga umusaruro wo guhagarika ivyo bikorwa bibi. Isozwa ry'inkunga ryanenzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, wagize ati cyabaje n'ukuru twabonye ko ubusabe bubiri bwa guverinoma y'u Rwanda kuri Bruxelles bwakiriwe nabi kandi bwashyizwe ku mikorwa na politike na bimwe mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, harimo n'ibihugu bibiri byahoze ari abakoloni, buhindura inkunga ikomeye ku baturage ba Mozambique muri bene wabo banenga u Rwanda mu buryo budafite ishingiro, maze ubwo buryo bujugunywa munsi yo kuba budatanga umusaruro cyangwa se bareka gukomeza gutera inkunga ufasha cyangwa se ingabo z'u Rwanda zifasha abanyamozambique ubona amahoro n'ituze muri Cabo Delgado, bashinja u Rwanda ibikorwa ngo bidafite ishingiro. Gezo u Rwanda rwo ruhamya neza cyane ko Mozambique n'u Rwanda bumvikanye ku buryo ingabo z'u Rwanda zakomeza kuba muri Mozambique kandi zigatanga umusaruro ku mahoro n'umutekano, kandi ibigo nka Total Energy Mobile nabyo byishimiye cyane ko ingabo z'u Rwanda zakomeza kuhaba, ndetse binavugwa yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zanabyemereye gukorana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu bihe biri imbere. Ngayo nguko rero ngibyo biri kuvugwa, ikangiye nawe dukomeze dutegeze amasaha ari imbere ikindi ahatse tuza kumenya byinshi by'umwihariko mu mirongo y'imbere ku rugamba. Rumungu wa Kamanzi, u Rwanda amahoro.